کنفرانسا کوچبری و کردین لدیاسپورای ناوندا هوگو والنتاین آزانینگاه اپسالا سویده ده هندر دو روژان ده کنفرانسا که ناونتوی دبن ناوه کوچبری و کردین لدیاسپورای ده لدارخست. لیکولینر جزانینگهن سویده، نروژ، فینلاند، سوئیسرا، هولندا، ایتالیا، بریتانیا، ایران، ترکی، اسرائیل، امریکا و کانادا بشداری وی کنفرانسی بون. بریوبرین کنفرانسی اف خالن گوتوبیجه بر وقت دست نشان کربون. جواکا کرد دیاسپورای نتورک ناسنامه و گریدانا بولتره. دیاسپورا و پیشخستنا زمان کردی راگهاندن موزیک و ویژه. پیشکتنا دزگهین کردی لدیاسپورای. کردن لدیاسپورای و نفشن نو، جوان و کشهین ناسنامه و داناسینه. کردن لدیاسپورای و پرسگریکن زاینده نفش و جیانا جنسی. کوچبری و گریدان مالباتی، ناکوکی، گوهرتن و بردوامی. کردن لدیاسپورای و اولنوان. روشا سیاسی نو لکردستان عراقه و باندورا وی لسر پرسان اجتماعی و وگرا ولد. دزگهن کرد لدیاسپورای و باندورا وان یا آبوری جواکی و سیاسی لسر کردستانه. وگرا پسپورین کرد بو کردستانه باندورا وان د پیواجوی آواکرنا ولات خوده و پیشکتنا جواکی و آبوری یا کردستان عراقی. کسایتین زانسته ین کود آستیا ناونتوی دا ناسکرینه وکه پروفیسور مارتین وان برونسن جه هولندا، پروفیسور فلویا انتیاس جه بریتانیا و اسوشیت پروفیسور امیر حسنپور جه کانادا هاتبو، اونا میوانن سرکه ین کنفرانسی بون. جه برکمکاری بو جه هندری کنفرانسی تنی چند وینیان بگرن امان تا داویا کنفرانسی کو کرده هفپیوینان به چند بشداران را بکن. اف کنفرانسا یکو سنتر یا ناوندا هوگ والنتاین گریدای زانینگه ها اپسالایه آماده کریه دو روژادا لیکولینرین لسر مثلا دیاسپورا کردی آنکو کردن کو لدروی کردستان دجین لدروی کردستان دجین و بونا ایدی وکی ترمکینو جه درکتیه که بونا خودی کار و خودی جواکه که یا کرد لدروی کردستانه یعنی وکی لکردستان بجنه رواندا کردی بحثا اول کلینه که هاتین پیشکش کرن لسر همی آلین دیاسپورا بون آلین که چوا کرد خواه گنجان دیه لگل جواکن که اوته داد جین لدروی کردستانه و تشتیج همیا گرنگتر لیکولین بون یکول سر چوا جوانن کرد آنجی نفش دوی یک کردن که هاتنه دروه چوا لوان ولاتان دجین و جواکه که چوا آواکریه و دانستاندن وان لگل هفدول لگل جواکن دین بیانی لدروی ولاتی چوایا لیکولینن که هاتین پیشکش کرن همی لیکولینن زانستی بون یکول زانینگه هن اروپای بره دشن اجی بجدار ببوم با لیکولینه که لسر کتاب خانه کردی مل سروی آخفت که کتاب خانه کردی لگور ستانداردن کتاب خانه نتوایی گلو کتاب خانه که نتوایی یا نه یعنی جد کار به کتاب خانه که نتوایی یا نه از لسر به آخفتم کنفرانس که گلک سرکتی بو و لیکولینه که تدا هاتین پیشکش کرنه گلک بلند و بنرخوان. او کاغذی که من لیره پیشکشم کلم کنفرانسا لسر جان و بارودوخی و تجربه جانی کۆمەڵگای کوردی لندن. اما دیاره لسر ریسرچێک و زانیاریایەکی کە پێشتر هەیە
کە کراوە لە لەندەن کۆمەلگایەکی کوردی کە توانم بڵێم لە هەر پارچەی جۆراجۆری کوردستان و هاتوونە خەڵکی وایە تازە هاتووە خەڵکی وایە کۆنترە بۆیە تەجربەی جۆراجۆر هەیە و ئەو زانیاریانەی کە ئێمە هەمانە و خوێنواری لەسەر کراوە هەمووی کۆکراوەتەوە منێکی لەو کەسانم کە عەلاقەم هەیە لەسەر زیاتر کار بکەم و بتوانین ئاگاداری خۆمان زانیاری خۆمان لەسەر ژیانی کۆمەلگای کوردی ئەوانەی کە بە هەر شێوەی جۆراجۆر هاتوون و لە لەندەن ئەژین زانیارەکەی خۆمان زیاتر بکەین و لە خۆمان زیاتر تێبگەین و بتوانین لەو کۆمەلگانەی کە ئێمە بۆ نمونە لە لەندەن تیاژین لەوانی زیاتر تێبگەین جا بەڕاستی ئەتوانم بڵێم مەبەستی ئەم کۆنفرانسانەی کە ئێستا لێرە لە ئۆپسالا بووە یەکی ئەوەیە کە ئەوانەی کە لەسەر کورد ئەخوێنن شتەکانی خۆیان پێشکەش بکەن ئێمە لە یەک زیاتر تێبگەین و هەتا بتوانین زانیاری لەسەر کورد و کوردستان بڵاو بکەینەوە. پەیپرا من دەربارەی کوردên cihûyên li İsraîlê dijîn ez digeriyam bes Kurdên cihû mo dikare wan weke diaspora bibîne an nabîne çünkü ev nêzîkî ser 80 sala 100 sala Kurdên cihû hatine İsraîlê bes 10,000 salan piştî li Kurdistanê jiyan dijîn vegeriyana İsraîlê ji ber wê yekê hêjî çand û hunerên wa hemû Kurdîne Kurdayetiye Newroza xwe pîroz dikin sehrana wa heye hemû Kurdên cihûyê li deverên şehrên li İsraîlê kom dibin vê rojê de gotinê wa gotinbêjên wa stranên wan hemû hêjî Kurdî ne bes cihû ne ama jiyana wa têkiliyên wa xwarinên wa hemû Kurdin hêjî bêhna Kurdayetiyê ji watê ji ber wê yekê ev lêkolîn ji min re gelek girîng bû me dixwast ez li Ewropayê vê konferansê vê beşdarên hêja ez wa bidim naskirin li gora min Kurdên cihû kêm tên nasandin ji ber vê derfedê me dixwast piçek jî bên nasandin. Jag skriver om de band som finns mellan kurder här i Uppsala och irakiska Kurdistan i södra Kurdistan. îro di kaza xwe de min behsa têkiliyên di navbera Kurdên li Uppsala û Başûrê Kurdistanê de kir û bi rastî ev bû gelek sal ez dişopînim têkiliyên di navbera Kurdên li vê derê bi Başûrê Kurdistanê re çi di warê peran, warê zanistê, warê turîzmê de têkiliyên weberhênanê di navbera vir û Kurdistanê de bi rastî ev konferanseke gelekî bisûd bû û gelek kesên hane di dinyayê de naskirî beşdar bûn. This was the first international conference that was entirely devoted to Kurdish migration and Kurdish diasporas. Beşdarî di konferanseke wisa de bo min şerefeke mezin e. Her wiha cihê şehnaziyê ku ew qas lêkolînerên ciwan ji welatên dûr hatine vir, bîr û bûçûnên giranbiha bi xwe re anîne ku bidine ber rexne û gotûbêjê û zanistên di derbarê Kurdan de dewlemend bikin. Di kaxaza xwe de min behsa penaberên pêşeng kir. Di destpêka sedsala bîstan de xwendevanên Kurd ji malbatên dewlemend hatin Ewropa di ber xwendina xwe re bîr û hizrên xwe yên netewî xurttir kirin û bi xwe re vegerandine welêt. Min bi bîr anî ku Şerîf Paşa dîplomatê dewleta Osmanî bû li Stockholmê ji ber cînosayda Dêrsimê gelek koçberên Kurd yên Dêrsimî hatine Almanya û niha gundên wan yên taybet hene. Hûn dizanin ku Mustafa Barzanî û Esmet Şerîf Wanlî di sala 1951 de hevdil Bexdê dîtin û Wanlî bû peyvdarê şoreşê li Ewropa. Rewşenbîr û siyasiyên Kurd ku di salanê hefteyê de ji Tirkî koçber bûn û berê xwe dane Ewropa min behsa rola wan di pêşxistina nivîsa kurmanciya nûjen de kir. Weke Mihemed Emîn Bozarselan, Mehmed Üzün, Malmî Sanîj, Abdullah Çeftikcî, Naci Kotlay, Rohat Alakom ev na tenê çend numune ne.
یکم جار د سال 1976 دا کردین باشور نوروز وک جشنک نتوی یا کردان ل اروپا پیروز کرن. نویسا کرمانجی یا نوژن ل سوید دست پیکر و هر وها رولا سوید د گشبونا چاپمنی و وجه کردی دا گلکی گرینگه. رولا بدرخانیان د گشبونا نویس و چاپمنیا کردی دا مزن بو. من هر وها بحثا گروپین کردان ین کجارن ناسنامه خویا اولی ددنه پیش یا نتوی کر. وکه کردین یزدی، کردین علوی و کردین یارسان. لیدوی امجبیر نکن کدناف کردین سنی ده جی گروپین جور بجور هنه نقشبندی نمونه یک جوان. لیکولین د دربار کردان ده لسر دستین روشلتناسین امپراتوریا روسیا و بریتانیا کتین ناسکرن بناو کردولوگ و روشلتناسین دنجی و هر وها بر همین روشنبیر و لیکولینرین کرد ین 100 ساله بیستان ری لپیش وان لیکولینرین جوان آسان کرنه و همو به هفره دبنه پالپشت جبون ناسنامه نتوا کرد و پاشروژا وی نتوی. کنفرانسا دبن ناو کوچبری و کردین لدیاسپورا یکمین کنفرانسا ناونتویه کزانینگه اپسالا پی رابویه. انجامین و کنفرانسه دید کوارا نوردیک جورنال of میگریشن دا بین بلاف کرن.